سورة إبراهيم آية جار جرة يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه واذكر يا محمد لقومك أمتك يتوبد يا نبي محمد قصة يا نبي موسى يجو يا نعم يا نبي محمد أمتك يتوبد وإذ قال موسى قصة إذ قال موسى يجو أدو يرو موسى جليسا ما أمتك يتوبد يا نبي محمد أدو يرو موسى جلي مال جلي لقوم أمة ساتين كجلي اذكروا يا ددا نعمة الله أنني الله يا ددا يرو نجلنسن أدو يرو سني واذكر يا محمد لقومك قصة إذ قال موسى لقومه بني إسرائيل وإذ قال موسى واذكر يا محمد لأمتك قصة إذ قال موسى لقومه بني إسرائيل دبت يا محمد أمتك يتيب أديسيوكا أدو يرو موسى أمة إساء بني إسرائيل سننجئ اذكروا كجرين جتو يا ددا نعمة الله كانني الله يا ددا عليكم كانني الله سن إسنرتي كتاته هي namni tokko kanama gorsu qananii rabbii nama yaadachiisuun barbaachisa yoo gartee rakkina qofa balaa qofa namatti haasawaa oolan namni uf jibbee dhukkubni qaba jechuudha namni uf jibbee yaadee cinqatiin itti bu'ee sireessa qofata qananii rabbii yeroo yaadachiisan yoo xiqqoo namni ni seeqata ni gammada raaha arga jechuudha kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gama nama isinii gadii laalaa ka isin oliitii miti kanaaf jea yoo nama sii gadii laalte qananii rabbi argita yoo kasii olii laalte ammoo haanni kokkee kee kanatti morma kee kanatti akka waan sururametti akka waan fannifamu jirtutti uf laalta jechuudha kanaaf qananii ilaaluun barbaachisaadha qananiin hunda namaatu haga isiin jirtu jira jechuudha namni hunduu hanga qananii qaba bara hanguma qananiite san laali san yeroo laalte ammoo nama sin geenye laali akkasiin beekuu dandeeysaa qananii sanu ija qabda gurra qabda harka qabda ka ija hin qabne ka gurra hin qabne laali jechuudha afaan qabda dubbatuu dandeeysaa ka dubbatuu hin dandeenye laali ni nyaatta ni dhuyda ka nyaachuu fi dhuguun isarratti haraam ta'e ka dadhabate laali waa hedduu jira gaalakka waan fixuun hin danda'amu وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون كان ننسون إذ أنجاكم يرون قيس باس كيست كتاته كان ننسون جتشودا من آل فرعون ور فرعون جلا يرو ربي نقيس باس سنجتش قبرون فتا جلا ربي نقاس باسون وانا تقرتي أنا ني ربي تجتي الحمد لله تجت الراج الحمد لله أقولون فتاة جل ربنا كانوا باس أقولون فتاة جل ربنا كانوا باس أما أجلت نوهاد أبو نكانوا باسو أما نمني سبسبا جليس يا سجرة waan maalii yoo kafali gibira kafali jee namni asii achi si ari'u jira barkumee fi maalii yoo fi siif jaartite gabbaasanii akka sirbitan kasin godhu waa meeqa jechuudha waa hedduu jira tu
أنني ربي الحمد لله يجون برباتي سارة يصومونكم سوء العذاب من آل فرعون ور فرعون إرى قرتي بلا إساني ترى يرون غايزين باب نسان كيستي كتاتي كنانين سن يصومونكم ور فرعون مال دلق جنان يصومونكم كيسن أنمسيسا حالة أن ور فرعون سنو سوء العذاب هما عذابا كيسن أنمسيسا حالة أنينية كافر يرون مرة موي هما عذابا نور أنمسيسا قبرهم فمان هما عذابا كيس جرا ربين قبرهم ماتنا سؤال عذاب جليل لا ليجو واسع أجايب وسوء عذابني آكران قهين عذاب آكراتي أسيتي قبرهم ما سوء العذاب نمني جارتي إسا تأسيسا فوره أمتا ميكاتي تاره والرقرين فاكنا بموسى أمتا قرتي فإن أتممت 10 فمن عندك أمتا كن أنفاء جهت متك فوره فقوم يجلا في تنم جرابان أقول يا توكوتي فور اسمه مجرى دوبا جارتي كسيسا نفرها لكسي ilmaan isaa ofirraa lakkisee ayyoo abboo isaa amma achiin dhalanne ofirraa dhiise lafa isaa dhiise mana isaa dhiise ka biraa baqatu su'aal azaabii miti sanuu ari'anii cinaacha rawanii yookaan maalii dooma tufaa ka dhufu jechuu karaa kan mataa faa dhawanii yookaan morma dhawanii yookaan maalii dhawanii yookaan ka xiyyiitii yookaan keessa jiru ka ilma dhukkubsatu bika deeme hundatti su'aal azaab duuba hama azaabaati osoo inni gartee baqattummaa tana keessa jiru haati jalaa duutu abbaan jalaa duutu ilmoon jalaa duutu jaartii isaa namni biraa dhaala wani su'aal azaab نعوذ بالله رب جلاله واباسه يصومونكم سوء العذاب قبرهم فتالك كانت لك سوء العذاب نمني دوما سوء العذاب كان ولي قلي جلابه قبسل نمني مسلمة سوء العذاب كان جلتها انقب namni waan tokko yoo qaama godhate idhaa kasura almisaasu qalla alihsaasu jedhan yoo tuttuqaan heddummaate namni qirqirfatuu dhiisaa jedhan sababa duraan utaalu tokko yoo suutumaan hooysite hooysuun itti heddummaate numa dhaabbate eega ol qabe gabrummaa tan akkasitti qaama godhate gariin namaa gabrummaa tanaawu yoo dhabee akka waan gartee haraaraa taatuufi jechuudha yoo dhiitan malee yoo hidhan malee omaan taane usaa nu haa faxaranii usaa jedha bilisaani ilhaal jechuudha nin gabroomee quban qabu gariin namaa jechuudha Haaji Hasan Gammadaa rahimahullahu rahmatan waasi'a من قدوم متى دباب صدوم يويتي أمتا لما موكم من درا أكرمان قافا أمني تقري دفو أمتتي تنقرتي ظالمة تنا جهاد في سبيل الله يعني ورانا اتبنني حاجة توقفتني وعلى كل قارة سينا دوبا قافا ديبئا gaafa galan jarattiin itti dhuftee yeroo gartee haasawa wajji godhan ceekuu qabadheetii bikka tanaan rabbi isin haa ga'uu jedheen jedhe kaabineetti dhufee bara ammallee ceekuurraa ol siisee mataa qabee bikka tanaan isin haa ga'uu jedheen jedhe maal baanta sanaan jedhan jedhe bikka mallasaan keenya jiru kana gaa jeenje inni hoo akkam taanaan janje mee laala waan ummanni kenna yaadu bara mataan keenya kun ajaa'ibaati inni hoo akkam taa amma nasiyaa isaa yaadan jechuudha sii galee suma kanatti eenyee qaraanu gaaf tokko kufrii takka gartee kufrii zaalima dur nu nyaate san kaafira dur gartee Tigreen duran nu faxaraa ture san warra sanirraa haasoyne
rabbi biyyaa haa baasu rabbi biyyaa haa baasu kufrii sana nurraa rabbi biyyaa haa baasu yoo jedhan kuni zulmii mitii jee tokko na bira taa'etu ufii baqatee jalaa as jira bar ufii jara jalaa baqatee as jira jara jalaa baqatee ufii ammoo jara nurraa yaase jechuun kun zulmii mitii jee qaasinni keenya kun ka garii namaa akkana uf duuba achi mara jechuudha man idaa kasura waan aqlii keessaa fudhanii zaati duwwaan akkana jirtu fakkaata gariin namaa aqlummaan waan keessa hin jirre jechuudha dhamaasaa ka namaa yatihuuna fil ardiin suni tabanii israa'el qofaa miti dhamaasaan sun nama akka isaanii ka gabroonfames akkasumatti dhamaasaan qabattee waan haasamuuf waan dhiisuun beeku waan isaa toluu fi waan isaan tolleen beeku gariin jechuudha إذا كثر المساس قال الإحساس يجون دوب أكستن وقوت تقاري دماته دمكو يوكا قامني شو خناو طبايج يصومونكم سوء العذاب سوء العذاب سيروف السرمال جد ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويذبحون كقر على حالة أنين أبناءكم إلمان كيسانية نمنين ألتان إساك لفا والقدة جرو قر أمي أمني سوء العذاب كيس جران جيجو سوء العذاب نمنين ألتان إساك قر أم سوء العذاب كيس جر طيب نمني كيرون إساك دردر إساك قر أمو مرقى ديمو بتا ديمو أجي ديمو أز ديم سوء العذاب سؤال عذاب جلا هاga amma biyyatiin teenya bahuu dadhabdee maaf haga amma namni gorraamu jira re duu jira waan isa ajjeesu hin beeytu yookaan beeyta yookaan beeytu ruhii yaa'uma jirti wayastaxiyuuna nisaa'akum dubartoota keeysan ni lakkisaniyya ni gabroonfatarre dubartii firaa lakkisaniituma dhiira akka lafan buune godhan haya biyyatan eenyu deemaa yoo namni dhiiraa kuun ajjeefame kuun baqate eenyutu abbaa biyyaa ta'a aduwwi yoo kuun baqate yoo kuun ajjeefame yoo kuun bikkuma jirtu rihiin keessa duute biyyi eenyu harkatti hafti aduwwi harkatti hafti jechuudha kabarate yoo keessaa baqate ka humna qabus yoo keessaa baqate manguddoon dadhaboon qofa yeroo walii hafan manguddoo yeroo duute lafti tun gara eenyu deemuu jirti namni biyyi tun gara eenyu dhaalmayn hun garam deema yoo akkanatti ilaalan nama sodaachisatu وفي ذلك وان دبتما تيسان كيستكم اسنب بانا بلاء مكر قدات جرا من ربكم ربي خيسن الراكته مكرس عظيم قداكته مكرس قداكته ون مكر قدارته معنى برا بلاء جچون قناني جچو تسني فسرما غافا كم قناني جنان جلانا غاسين باسو سن كيستي جچو مكوري وقافا كم جنان ilmaan dhiiraa lafarraa fixuu san jechuudha. Cufti gabroonfataadhaa wanni inni ittiin dhufu ilmaan qacalee lafaa ol kaate akka bikkan geenye baratee akka bikkan geenye dalagatee akka bikkan geenye karoora biyyaa itti facaasaniin karooruma kana lafa kaatan jechuudha. Dalagatee bikka ga'uuf dalagaa ittiin kennan. Haa itti kennanillee akka hin duune akka hin jiraanne godhan. gara du'atti akka dhiyaatu kan itti kennanis gartee hojii qabus jechuudha gara du'atti akka dhiyaatu haan hojii ittiin kennan huun biyyaa ba'a huunni ajjeefama huun mana hidhaatti dhiirti silaa waa sossootu hundi facaafamte akka taate jechuudha biyyi ta'e eenyuu taate yeroo akkanaatti aduwwii taate yoo abbaan biyyaa onnee dhaween dalagatin onnee dhawatee akka fedhee baratee barumsa isaatiin hin faxarin
maatirikii isaatiif menxequriyyoo isaatiif doktorummaa isaatiif maaliyyoo isaa qabatee biyya namatti baqate biyyi sun dhaamaa deemti amma biroo